will litasil se Jackson ya will litasil se brother vela urro kial to ko betse program lo mamra ka sa akla mo sa mamra duk Shotara Henry Jackson o Henry Jackson Henry me guk o kya ka mamra alt litasil se bagi tegi magi kuma ada do dire la gel bebirra tigira adar belaul di momral wasia ngadu baka ngarinya blau mendeng ngil gile tokor ekonomi ma tokora o margerra blur bela ma vera dole molmen sagal wasia wilo do son mergau di bok isim mergi di wasia ngadu baka ul mem dire kal sibok mam lo ni tengil mem ada do nga amatet la school sira lo kotel meng mo وقتلوا انتهى هذا بلاو مرا وورد بانك يا وريو را بوكلم تير جدر الناس يجدر ترى بدنا يلا وريو را وورد بانك انه سبيل متوت في الممرض لا بي بي اي فلاو فيزيتور نو ادرا بي بي اي تقول ممرض را بي بي اي من قبل تشيرمن را بي بي اي فلاو فيزيتورز ادوريتي سيل بوكلم را ارمي ان لا بلا سيرا ما يقال بيبي را نرا لا لولا انه سبيل لا بريزيدنت التركي بوكلم امباسادور جديد Begiling ni olvidum de ambassador gitu mura-mura tayo. Ila time magdangil was yang gamla maktubi akong balir ni ra real estate. Maureol lo museo ra adal sulian mo ornya on balir tir mo ibang ali atmire ya ko ngel was makaragi mo museo ra. Am klolo reol bergmam gi asbed mai buk mo sigri yang on museo gitu was ngara. Makyom dasul was ngargi awil lo singel dire la kablement belao ma ada belara peluru itu iragal ngira ini ana kutno madik kul morise atau mu ne aku teng soal wasia berur bela Mr. Jackson aus paalam to lu dasul girel takai misir milen ngania to ko silo mil wasia ala ka takai misir lu das mutumala ro أقول مغدا جسم مريارة على تال الشانيل دوري أيت المنارة على جيمو مرال وسن سبيل بوك تمرتيان يا غاوسيس أقرب بيلا تقول بتذكر جدا مرة قبل دي جسم مريال مم متمقلة بيلا ورور عندي تمدخت تغاوريس كلا قتسال ولا بينفوريس من أقول هذه مول موريسيلك مدنيل وسيا بلور بلا مرميا عم كلود تقول بلا ذا ديسايد قلت له كده التلفزيون تقولهم يقول لي بالواد المرسال شوي ويروين والغورا ملونيا كلولو ترولي لا تقورا أقلقان قدام مرة درسينا دون إيبراو وسنترا جلد بيرنين نميل بلو مقردين نو قطوطا غلي مول بلو مولو بلوكلي كده نستوى تشارو فلايت واسيت يوك ماليسون اللي سينا makarang ya belul ada terpergi mo SIF hindi kita tahu tulis. Ilang time ako kumesra a report ma proposal ra parliamentary kita mo ra Congress. Ito kasi multur unil terus la belul bela. Ya belul bela a grow at 3%. Economy. 3% tamal klo 3% ada million orang eden million makmul waisen di mendingan wase kita direct the base record dan tial lu au tuir om ngarge ringi la ka bense to aja la beto da do bila ulau wase ablal sa telang om ngarge la telang aul magi semrial gora moi baul me da mori sikit el da kam gora o تقدر سيل قام بدو الميل تقول واسع بلاهم كتمرال سوبيرا مئد سبيد لو قبلت يا مئد هذا كتمرال وميل باشيو لا كنا دي مول موريسيرا ما كنت ما دينا تقول الروم كنا مول موريسيك بس كتيال من قرا دي دي أنت دو دي ولين Först av alla man Saule senator البيت المثل شو رميو تلا ستيشن رميو لغة شيء أو ذاش و أقمر رمبر نري أكتر أبوي قل لو أشرق مسنجر البوي قتلو تريال مال فرام لفاين الأدر بيلاو قال ترباك مسي
gotel mina arala harar foreign consultant. Ngaltar ba ka oklik mo sa rubak aw niluldas wa jakal boar mawlude mal haring gel adlo ko spe aw niluldas. Agis ang maral important aw niluldas. At the same time maktirik mal matragaw senator ang kadirik all this time makabin your fan. Kumbaga yakul senator I know you're a liberal thinker, Mr. Belal Mungil. So that will be Belal Mungil Blue. Thank you for the opportunity. So lang before ako touch it again the question daw. Maral to ko lang Belal awirigida obtain a discussion that all any information maugas sa element ng okay. A debate discussion mo sel hotel the hotel will answer. Naka dinrel bil toder Belal. Dille fabari to de aktar kung alade mutal mes di hotel mara Miguel me agar liga demokrat mo say malawana om ter Belal. Kamudo tor Belal namo ko at the same time elelo marandu ka adra Texas adrege o skumak mo do para mo ko na di excuse na ka di tal adra Belal na to for language. Ako ko toras Marialas direk no tora rulab direk na tora rul gudney maskula zeyo of course no tora Miguel mo. Anyway, ako na to wala siya ko tora rulab. Anda ka game mal gudney. Tora Marialas. Anyway, kaman masara will question el atigil sino nga ama banker by trade. Nga ka mera skura banking loro la bank ra Guam maybe 6 years. Loro la bank of Guam director first one bank. Mga dara training ra hanulul maybe telalul. Tol loan na victor finance tol hotel ma housing ma personal loans ma line of credit taga ako flip tax ra bank at low ABP. Anyway, ma question ka loan to me it falls into two categories. Ako tel category consumption loan. So loan al medium gali. Wali elak mo sa email technical dia ka production lagi. Serta loan o mulme ngaria production lagi. Sige del productive loan, sige del category number 2. A different hotel loan lend. Produce something, create a loan. Okay. Dahil ang Republic ang mga loan na banay, din, diya ka mo naman tragel loan na duspe, the project that was sanctioned, elab esmugod. Then it takes money to make money. Now, if you kumita ka capital raw, either you leverage your house or mablim el moravang paper el moravang ibaro gold al ube ko spera pela government sel full faith and credit mang yes marang nga ato ra lut masali gid amol matamal ti loan ra airport hindi personally abungas wa gid loan airport tagal matni edan nga number 1 sel airport tamo o melang is gold len Segulungin, ang ito ka airline ng May. Ma-understanding ng senator sebo niya concession standard ni. Tumor trawa luxury goods, ma-SRS na lang morse, ma-gift shop. Ito yung mo tenant at tel airport, mat-haraw, olmo haraw kya loan. Ayun ay dakuri. Okay, ilatara issue pala siya. Kaya, magiging na mortgage sa sovereignty deed, para blado, Tutorial balwa di seda al marto dan ra understanding is sell airport loan say corporation kita malit mo sa corporation a liability of corporation again asset of self corporation ma asko mong bankrupt of self corporation niya una daw ra again bankrupt asabal brutal airport other bela makarne tigida immune sa gila loan yang mal simple legal issue o yang limited liability by the way ni sel na ugo del may spend el mora salary ara alugo de spend el nara
Tanjobi, kita merulang itu se, umkararaat, kita balawin. Kita lalu. Email bang in extend jangan lagi, jadi enak udah kau gitu. Kita kuring ni, bang again like I say, marinya consumption loan, kita careful lagi. Legal productive loan was bring revenue and even really investment relaw and more attractive other show para relaw again need. For example, tell sewer land say my understanding is volume is up to 600,000 and others which is that's not really, especially Oriol, Madiga Utmili, by Morgoda, sewer is a little high rise. Yes. I'm saying this from a banker's standpoint. Hindi ako sa rin yung tinarafili na yan ang mal strictly in banking so kasi ang blue mas kuno kaya question is still any time sa mutual discussion hindi ang malumila so dem tukar adal di regel di isuswing disi hindi ka background di regal to ko makunda so hotel statement na kaulisin umil ada mo matangil waseng kada kada me daw mga mokragid mo swed mo ngarger ياخدي دو مدرني مدروبال سيجدا سيجدا قرأت كل يوم سيجا هلك كوك بسكال متوتر بانشكو ما نارا نارتي أبليك إني أمرما إنفستور أدرسينا أدرسيابا الميل واسي مك بسكال دودن تيلام Ibu spera tamim rak mudi merak dartara. Yes. Mera kakamkor osis klakal wase. Makara ko mudu urong gel investor. Good. Valuable question. Valuable question in all time. For the first time, Senator in our history, investors amin muda asmere. Ang gigal mudu etipenti. The school era seal sa kita contract. You have nobody to blame but to blame yourself. Hindi nila kami. Wagera adal na dinito real estate at adala. Okay. First question, das kung adal mo das meron. My advice on kung adal real estate. Kung hitilit adal real estate. Oo, yun. Kaya relate mo mula siya. First question for adal real estate, ang appraisal at tamin. So, tiyang nga ang may value ni. Oo. Ang value, your ability to produce revenue. Kalau atas ilmu kamani ihara rin trabaho. Ilmu atnem. Okay. Menggiredel selo ure selectora girel tabsul. Dalmara ngariat orang migil sentimental value. Sentimental value ay giluk moseng value dengar harta. For example, atba mamiskawa mal din aral Rolex. Rolex itu mungkin ngara magi tele $10,000, le ngara gold ring whatever. Digak mo sa dia aku traw ni 50,000. Rak mo siya asin ito uta. Gumarira akong go ba 10,000 ni. Sendia ngaya sentimental value. Ngil niat mo siya. Yung sentimental value ko tinarkaw di dal effect na. Then yang aku tunang na mga dia ko pi ko camera ba niya. Sige the important information both of the league other values of the negotiate utam. The careful and there are sentimental value and fair market value. Sige dingat mo mga other real estate adrala ito ka other real estate da develop kaya kuam sa mga survey. Askum sama 2 or 3 opinions man for kuam dili ngaringil gele ngaringa Caleb Udu Jr. Kaya harap at other real estate. Alam mo siya. This is the first thing you do. But appraise at the name mablim. Kasi lumulog ng ating mga asim and sa imong ngara amra loo. At the same time, hindi ka makita o po say, well, tigil a fair market value. Hindi at the mera adya ko tigil-gira sila mo o rin itanga ko ba a prime property. Therefore, ang sokal tigil mo ba a price above ramagi. Marami yung negotiating table. Oo, ka na negotiation. Sige da. Ako radi ito ka udas kung nga lang mula lang time na kasi nga umilang kampi.
Ya tara ako tol gureng sirngira bekisil sama adangara social media. Ya adra especially gue belaul tira na maskubir ngara germge. Basul was dangerous investors are Chinese. Kamu kok tiap besian begini. Mansa lagi question akong baswa ako important marang judge orasina. Again, do a comparative analysis. So, we measure a comparative history bela. Magali do more to get what the other hotel colonist in Merbella or other Savangul. I say the Mel Mosquida Bari, Maamuti, and then Mosquida yellow fever, Ma dysentery, Ma DVD. I mean, DVD. Lagi STD, I say. Anyway, lagi ada STD. Di tarakot role bil STD al Cristiano. Kita role bil Cristiano. Di same time ada bela diri dia kasi understand tira mekul was gaul other bela was sinner. Repent your sins. Jadi tira din repent as sins din melan. A problem is too much. The my opinion Malong sir belaw mang motor kita bahasa nula. Asyo bar kita marag madom rasay at wala iglesia. That's my opinion. Okay, that's Spanish. El atme adra adois. I say adra adois salme tu sida at wala shobay. Ma resources. Matamel mel ima phosphate ramam. El alsis nag emotions ima adra adois. Amoy tarimil mongi magil natin over abluman. Okay, C2. Ongere mas isyaban. Mutiam bluri. Otrura. Asyaban. Asyaban lame nare lugil. Letemle industries magmil suba industry. Itila resources servir din nakal haraw. So lang enartiang lo ulam kamagal may gital kalmalabulwat. Elasis gital din ngara UXO. Collect tayo electric ngala Google ngara Abulwar mewar mabiliyong tayo pala direct ginagawa ng Oreo. Okay, malungin. Latuk forma Adam Miguel el liberator gidra ala Shabar. Solane usak kita tora democracy. Mbaya ko rabat hindi ko ta culture gidra da daswa democracy. At the same time it really living for the law dependency. El alsis for the law alsis back in the 70s the Montiel Solomon report. Setiap strategic part ng Miguel liberal no dependent team to stay at the madre del tora defense. Again, we will not be. Dito lang solve ito na kampa. Thank you, Alam Miguel. Ilang alasina natin. Ilang mes alasina kasi. Kamu mes sa history belaw statra adra Spanyol men Miguel me. Wala din nakatal buskira igal. The problem is this kaya gagawin colonizers. Tingnan ka lang wala ka teari. Wala ba Google Mail? Wala ba tourist mail? Di ako wala ba Arab? Di ako wala ba Google Mail? Di ako sa akin na tora democracy. Tingnan ka din net pa siya. Let's make a deal. Like you say, look after the negos. As kung magkamumaknit, ang court na din naman para alam mo siya negotiation. Kung strike out. From a historical point of view, nakamal personally, I would welcome the Chinese. Like I say, di ako wala pa makital mo. Yes, nariya complain agaluk ng tamaluto sa road, di malam agaluk. Well, ayun na, di malam agaluk agaluk, di malam di malam agaluk. Kaya kita ragu di ngari issue di. Di, when I look at it, Senator, akong gaso ya di orang management. Ya dan muduul management. El atigil mendalo din ito para Miguel, tumal depende Miguel tour agent. Mga trailer tour agent muduul tip sa Amerika la ngari etiquette, social etiquette. Sa Amerika jangan di mon klomri. Uktara blue. O sakti kusel o mura ba Facebook na din mo gera gal platini within the same oil. Little things like that. Dara di mo lang para andira sige mo
Akong daso mandi wala management. Sige daw ka sina ratora sila. Gera ulit puti. Why say? Okay. Ela kada jadi ngara to ko no megahali kredit tara udah surgau. Ngari ya statement tragabilmente. Mlamora a Taiwan montira ngari 1 million. Yung me itu dia udah sudah saya ketemu Moses, lalu ketemu Morai. So far dia ada gongin Moses, mereka ada gongin Morai. Kampor o ay sana ka ba? Ngaraw ulo mong atara mondar gid na time ma ulo ko di igay diwa malta ka kale ko maarang ba. Makabulmentam na Morai ke ro ulo mo sbi ga ulo di man tulo arabang. Hindi diga adal mo. O gongin wa tuloy tela no rula sersel stato. Kampora o tiyaw da siya rin adrabang ko ngara maram na tesis. Lama ni question. Meral to koy. Meral Maria udo tigil adal soril mara gagal show, right? Jadi ada excuse ti. Bunda sa tira kan issue. Bunda sa bela wala ka bituta business development center ni. Ang isel Pero bis na rin ito indipilo na siya ang wala package lang ang TV. Bisa ba niya expand rin mo na siya business development center direct to go beyond the Dimulura package. Iba ang siya tigal lo sira professionals ay agad lurio. For example, mga tuwan mo office farm hindi ako trip mo siya ano ba kahit There are connection. Still, obviously, process room sawmill farm. Making it clear other between Thailand and Mill around. Dul address. Which is a tal mamuduri. It's el marala ka run. I say, instead mo sa di mo alone igil kaw. Sige na problem. Maular adal borrowers sa madakot na siya. Akbang mo alone ni ito mali in applies. Yang arnya awak, tu kau rabu luasen. Itu ngara okey kan? Sige. Sila tara issue. Oo. Man, sige dal development center na ginal masuk masih. Kawal bui gala kan mori, amagi tamir kaw. Let's say hotel ngarantel amir kaw. Bay medin mga partner, bulus kaw, boss lin, trainer kaw. Up to 1 year. Sila da parte niya mo ala sa ni. Kama umes kaw mon boss sego. Ini ang marahil. Ang hagi mo ka. Yes, kung mo say, here's the money, good luck, say Mandalorian. Mandalorian say. Mo say, iko kategori ralo. Sindi ngulme, mabay mamara ka na naman. Say, laag mo sa lulo del may. So lang instead of, puro ba ito, say, ngul, umawas sa reveal mo expense na malang amlin, malang alumilin, blow sa lulo ito. Yung applans, gasit harang. Excuse me, maulang mag-direct na siya. Ginalong siya, business incubation, similar talaga mo, business incubation center. Incubate, karami ito ng bigyan. Diawaya, dunga kayo sa May, alug. Dunga kayo sa tinalug, mangyayang rin mo sa lobel, angay, sa ito, nakalagyan, laka, namo sa ito siya. Oy, namo sa ito, sige. Okay, ang gora, mal, interesting da, ito nga rin. Kami klutul ko gid morata. Atara ko tuklo wal gora teal area ka teal Apalaw National Development. Leng Kudu madengel wasen nsibe di el almol wa tamam mo territory ni yabling. Hindi tirakra ko information ng tangara government tam di tilog dan Israel kan nombre de Sunday na presidente na mo si gaudo dun amrul housing sira to tromo le kadam na housing authority de hingira mo mo hingira ngalo dudi ga sustain level el mo nya NDVP edi regal adel mo sois para wa NDVP awa usis para mring dao para alomi gaudo du ya bili ya bli alon tir ma klangar tir ma urerir ada kan jai
Tumo le tride di gurusil. I see. Un caso entara ancora contributa a seguire il burden el mora drain Yes. ala de kam bol otlo gusto Okay. mara ulmu waisi. Kita udah sesuai. Okay. Naria imol, malflow, la missing bela. Ulo kebi hal depend udah development bank mora housing. Okay. Nakam le agar abang rakwang, naria program ali. Agil bang rakwang robul tela Freddie Mac. Segwa di acronym din. Federal Home Loan Mortgage Corporation. Sinara dula mide. Di damat eligible SILP program. In order for us to be eligible, they will be allowed. No, I say, skuma ada mo default tra blil, naria PCL sel bank service the loan, lumable mora action o through. That's the only way a self-Freddie Mac as el mervela. About 10 years ago, le la vida other office, but similarly Allah, released the agida tora mortgage. So el seguido el Freddie Mac puro vela. Se el bol seguid, el ya sama depende da lido da nara NDBP. If I give la NDBP the process agal application. So long sel approve. The fund niya will sell Freddie Mac reimburse sell bank. But here's the benefit niya, Senator. Number one, our rate niya di Otangario. I think it's like below 5%. Almost half the NDBP. Oh, I see. And number two, a term is up to 30 years. Umalon rawal 50,000 matur rabli. Yeah, monthly payment raga di multra $300 some dollars, maybe $400. Instead of double. Sige na benefit rin. Dibir rin, sertal il fund rin sige na Freddie Mac. The money il kilometer NDBP, alu tuli plenis rin. Again, ulo na kadi circulate, hindi ka wala. Kasi why sense ang most paging ulo il fund na bukti, igagin al tora commercial development rin. Sa programa, ulak wama da borni, senator, ito kami lari. Maka-oblar ako. Hindi di blara bang marang hindi tadi. Oh, ini marang claim. Oh, marang claim. Tapi claim ra kangen. Oh, oi. Di rin ako tinariya ulit. Medyo kasal burden ra financial account. Okay. Since I'm talking about a burden, tigil mura troy mura. Tigil maset financial advisors. Tigil senator. Don't make your house monthly payment go over 25% of your net take-home monthly. Sige the rule of thumb. Sige masura ka tuklo mo dakol na kali makimutlo ka. Sige the la rato ka mortgage. Ikaw min bra la income raw ma estimate excess loss pay ni mora saving mabuti personal lifestyle raw. Hindi ka sal burden raw. Sige the rule of thumb. Now, ang problem na belaw at time gumisini rato ka adal إذا كان qualify المرابان الموضوع السولان البيرسل مورجيتس المقدور رامي بلان. Let's face it, it's a fact. ما براود تو. ما براود. So our solution is public housing authority. Sige na missing bela. Maka namura rajura sagoy makmasada ni. Apuran sa adat masada ni inding. I think hindi mari araw rin. Okay, mara difference la National Development Bank ma Public Housing Authority. Okay, malumi. Ang National Development Bank bukti ada loan. Ako rin sa gusto nga ragay ng business ma housing loan. Itigang mga strictly lenders. The Public Housing Authority agirel tara agency na government. Okay. Ese purpose rin motor daw lumukto ora blay lumukto ora subdivisions to blay subdivision remove mo will standard mara obi malaral ma infrastructure so lang epul wase kabilo other belam la mora hang to war umi der obi sama to ver about na senator telangan net income daw
ramal di 100 ala babitay namoravang de tesorida ingam nakal borba bindas el mora ingam nakal nabita o kutu se don't worry may tultan lan kirni o amar again because you're only making $100 a month you get 25 kira midla 3 bedroom water mala kalani flush toilet okay so I say engage yourself more marera mal mo flow I say after 10 years you tingin na mo to income ti to kasi nutal na gin check income ni na mo rabam kasi now I give you a choice ana mo to with them either you buy the house or you have to buy another house and move out. Dia kami punya qualify na public housing. Sige lang ito ang agya kargay. Na kung sa ngara news at tang awat adin mo wagale article ang agya kasama news mo di. In area $15 million mainly my understanding I get a loan. We have to apply as a loan. Hindi ang public housing. Hindi na di mo pe. Komal sige. Abo mo yung NDPP kasi mo muro sisiw. Why say? And not everybody qualified for a loan. Kamla mo ra kam ulen. Lapto kan ada ng lekera gel housing ra mong toto. Maba de dito. Ostumbo ma front terrace. Ay di public housing. Kita kiri ma be 15 million. Ang tela generation. Yana imon asabi yon lekera imo elong ni income ra lagyan mo na ra kwa. Segundo mo tengami nami masir mama manopra marwa income mama lams kama choice either we buy the house or we move out we say buy the house after 15 minutes talon mitmu black talblay namu jaga di pendi body rent anyway sige ka commission ni missing the how does public housing work jagi da pletale you have to create a whole different agency Maria, a board Maria, manager Maria, so lang tira may lugaw din tira mo mga utmara sa ilayo lugaw na Emily, any state. E magtura clone housing, tira financial housing. So lang nga sige objective, advertise, pamil other way now. Assume ka unwed mother, tira again, Malgara Ablin, then apply. Kaya kita terate al. Asunto handicap, dia Ablin, then apply. Tipil tidak terbelakang mal nario. Then let's face the fact. Public housing itu orang bilang subsidized housing. Government subsidized. Dia it's a form of welfare, but what is the government for? They're supposed to help the poor. Yes. Tigida senator. Ako to global good at salak na lahat. Ablay. Self-live. Kung atam nila kung kasi, a man's house is his castle. Oo. Ako to global good ablay. Ano ba Jackson na siya aware of top the more ni bilge to na rabin sabli. I say. Dedang marang. As kung maglay ang nil, marlong class table, karangal ka, amalan mo kroon mo kudung. Stable life of people, a family is stable. Askum kangara school, ele semer apply, everybody tar sul apply, tim limit temer ablin. Le ome organiza, narroel ma ibang pelel, diga abasyo di hayo ni, atal wal marang marala, nariadrip marang. I mean, but to say kababang arargas, it's a responsibility of the government to really have public housing and allow more stable society. It's the responsibility of the government. Subsidized housing, the government. Now, second issue will be the Tara cabinet of president. The housing is the most important thing in the life of people. Example, Carson, Ben Carson, look what he did to a president. I see. Get a cabinet Donald Trump. Housing. Housing. You have to probably go to housing. America, it's the most richest country in the world. It doesn't provide a public housing more of a rule. Hindi tell face displaced homes. Sige, tigyan mo tara mo okya. Adiya ka
soluzione per la mortire al time kada mo I see. okay la segid kamal saura mil das el guarda el otro día le ganamos esa actriz I see. to ala adro lenga sa un dalo ase kamen atara mondai ngara social media tengah ngara adal mel ku munagal wase kabon tong oklim kan bin serangal wase ngara menjak urai ngara mak kire kan melmon ke arangal belau na to la school kira kel belau le adam dengel wase tengah mor estela adam belau kira tirmar ngir ngara fa post mor aser mara do Generation, I see. Adirek el post la cuestión len Maria Mondar gidra toko digdumul mira tokora la economia blu bela to ase kamo aislo ase gime go agimo I see. with $15 million at stake NDVP ulgum komdaso kumakarang open ra simro mo masubela Agar buigel mora adainga game tigra urere melat lu asia pok mereka por belang ngania lain available mora ngania ajab available mora kamora paket setiap robil tu kalau masih makara do I see. Telaman man question senator. Then nakambat lagi rail. kau tela di luar kalau masih kamu makara Oh. Naga tilo de bela lo siga. Te arak na ke rel bui. So time udele dinagas kopi. Nakamara jale turtal bulu. ya kaya Telalbon mo maringa SA16. Sumelan ramius. Sebla karmil may. Akina nila yap mertia. Solang yang rayap orang tuan at mara saibal. Nanti endra 60s mara saibal. Kaya saibal mo kol are sekolah ru. 4 years kira ru ke mukti ram dile. Kira ba total of 25 years kira between Guam and US. Mal menit lagi the question. I felt it. Sedap kot ngara Amerika legislative merbelau. Dinna kablik. Kami kalau tidak anggoma anti. Mering to. Ole sel tura bila angko kamla pura syuga. Karuba kam pada kebli. Megi rogo lo saud membutra wale terkamu belongs to him. ma agitien mo belongs to everything Even the girlfriend you date. Anyway, apa menit terakhir question. So, mo answer him as if it was still me. Sure. Ngara outside relive my life over again. Ako tel important tel lunes niya. Iral Maria economic opportunity. Available. The only way to create an economic opportunity is to grow an economy. Sige tara ako tel lunes niya margaret tel nabi. Kita dek masalah housing, dia ngari housing. If I had my way, akbal wasi. Tiga rogol agar belau kira outside for more than 10 years or whatever. Sorry, May, I give us incentives. We give you preference ra legal housing. Again, still give me lotura placement program at the hotel of Siga job of me, what if the most into business. At the government, no problem. Nga skill kami para kadu nga condition nga IT kadu web designer cryptocurrency nga ngalmi edin help ka operasyon ka dire hari dire incentive etirami at time mal marinlen digaw amin ang sa mga riyo ma opportunity marinlen ala dito putel tigil situation na belaw kul al mes ngira experience lah mara yapra 2 weeks ago mara bula. Abul aba min wage ni udle ya $60 an hour. Bukod 3 hours para ibol. Kombihu, ibol biya. Mering. Mga bukod ka pa na mase la mara yap patiyo ko tengere. Tiyan maluwo de pan desta mara mi middle. Tiga rogul middle siya begini ang namo soldado out migrate. Sige the example say what's happening in Palau. Again, working class si abadini wala ba skills ang nakaitukto. Get the reverse. The best way to reverse, give them incentive and create
the public housing and temporary until they find their own homes. They create a more economic opportunity. Sa din day. Again, nga website it mas homecoming. Kami wala na outside of may lagi na systems. O visit ang help to kami. Given easy said the brutal lane, the sabang sa transform mo tumi ada bela. O the brutal change ang bungin ng mga lang local. Sila opinion coming from my experience. Mo ay sila kung nasa kada kasi sa akringilin. I say. Atara mundara bro bela atial. Pobre la ngal bela mo ni. Almo soldado de kalme ma tiadi meran diwai gen bol ko. I say. Ngidi al retirees bar alnalgir es el sisi abadingel bela. Akirak mo gen. Regal sel productive years. Sel rather call ko to produce a cloth. Adibus. Es el gotel affected gider rogo isen voltemra sen kete dingar se di sai se gidera ara future Tra tappi che deve tra questo da un salto. el akada ko kami ko kluto ngo gider molle maria gere adal nami tilgal diagal mod au bismillah o ay gaun di gam loklo ademi o tilgal wa tletela wa alen wa terence Siguen que el muy atap orine o me obra. Ako balir tirm tidim que el adam na mus palra. Atoro ku ula blay ma umrura ma bek pagila ulo. El atral gitigel ku mugir el adam lang ma askugir ma balir ma rang eme lang ma birir ma rogo indi. Silb alo me obra ule. But maklam wa proposal raul mo na NDBP. Endingin oglom apply mo soldado. Ulgum ko mura artial toyen kam otiak koram tilgibel karu Israel de morning len tokar albebi rigibel de tigetil ngara kwama bebi rablo ndas wa de swina ya ko abang ka oldo berti. Muwaisel mol mol ya ko bali. Kabuk mo makarang NDBP, kamla sel small center, small cell. El National Development ng makarang kloro giling. Mga militara kikrin aden, mo true NDBP. Maling ko spera rubugum at mira traveling robuy. Bakit sel mal highest risk. Mo so isura siya wa gen mo ko. Tudi ko ngir ka mo ko igatru siya mo Moscow. Os mi si mo ron siya mo rabili mira editori days for 3 months grace period. Direm bil rasyo barwa si 3 months lagi start bro. Kampora o tiya utara was makakatakan niya siya gitu tala. Okay, first of all, tara kung nasunin na migral na niya o investment portion rabang. Okay, I'll explain that in a minute. Unfortunately, as Senator, problem na lending, ako tinudul as a former bank, sental to sa lulong na bank, kote Manila, wala ada no default. I can see why to see the security, given maling matitro o kiyaksa, that's okay. Di gulgongit masay, ba na mo tigil applicant, mura incubation center mga safety. That's fine. Ito daw bunda shape mas namo yado das wala Singapore. Naringiya section da bank it mas investment banking. Diya din na lending. Okay, mas senator kau kyan long gaswal. Kaya shobay raul. Mo let's say ngara IT. Nambrula web design. Di masong saududen etin lo me daw. Dia make a deal, semarang, really a partnership. Ikaw 51%, yabang 49%, Moscow gold. Oo. Makawalan din I get profit from mabaka share. I get investment banking. Namugyan din bunda sway in order to develop our economy. Tinanda ka model term na development bank. Hindi akan amo tergibel mo ara mission statement ra development bank. It's still in the area of development. Oo. Singapore ang ani, mablura wa
Dubai mitangarni. Let's go mga ulaw the swim. Naso sa capital raw. Ito sa doon muli. We have the capital. Mga We have the knowledge. Kung ba nga ulas, kamo na ba capital? May daliya investment bank review. At gira tar issue sa ito na yung rasyon. Kita ulo lang nga trust fund ang umara edel 10 million. I see. Lagi, yung nga stock market mo siya arwa IBM, marwa ExxonMobil, marwa Apple, marwa Citibank. Ano siya? Tiba ulo na pisi ka na nilang bigyan. Hindi mo siya kanil blue, mani edel 10 million gid na. Oo. Hindi mo suka 7%. Magdalal percentage. Abay yung sweat, if I had the power to do this, let's say $50 or $100 million in the road, it will be allowed to create the investment banking regulator. Run the hotel, belongs to other, it can bring some expertise will make. It will say, sell golf course ang rama din iway. And how do you do investment bank, amit mo siya, may naging fund ra golf course ma hotel. Ito yung alay, maling ara, iran de, na atami yung sales. The little golf course ma hotel. So lang yung mag-iis, create ang road na jobs. Will ni, at total a state, ang national government, iwan at plano. Eventually, 10 years down the line, naman sa wila income rin, ilok mo sa blue. Waran men, pang-arakabar kami. Kada marakal, kabarkal, golf course, ma hotel, mall, travel, mo kupis sa gid private lahat. Government ta malabala imagine. Mama. Yes. Ikida uk magalu dudat, uk mura tarabasyo. Okay. Se portra martmal ni. Okay, kada ma 50 million ang murya international portal se. Run ni, release out the warehouse, mara. After so many years, we could do that. Share, more private, semi-private corporation, and move to Megalito. That's how we develop our blue velau. Group Tarara, the independent loan. Again, investment banking, a direct mal-famous, mal-popular at Ablura Middle East. Arwa, Adra Dubai, Emirates, ang nagigito. To spend 8% sovereign fund, again, oil. Wow, I got a compact fund again. Why say? Sovereign. Exactly, sovereign fund. Ito mel lotura, a single fund, the other manager nil, lu again ko tulungan syugar sa blue official, ula Dubai ko ni. Makating na Dubai last month. Ito na lang ni blue. Ito desert. Hindi muruli economic team mo. Why say? Akong daso Jackson Ito kita adios ngertial TNC ulo mo ni Somam mo ikaw ni maka ako ting simbara ng algabelaw hindi maral mo they will never call Palau a home again. To be proud of what it algabelaw hindi ang clear mga retir mo regular ng girma already retira di kira kebela mal todo e che saudi turn ma con caso se ti hai chiede il dolore mia guarda un su se ora lo lava un tretarra on marke ma a un tuo sul dagawa sa termino top mi se ga kita bebira a tretar kukla ko sa multura government se multura adal real estate kultura bang kultura umil de swem ikita kain seu kultura balwada mo mutu mo balwada len sel simbar ni ya ulma sumarial dingranga ku dera ada mensala waikan abela orang akrak kegere lo agi aku ngumir rabela ora bu bela la sitsi dia igete allo sada waima kabelment ma rubu to meri adi mil sorel din bring la omre ul me so ko me ko ba se ko expertise ko banker en na adra turiste adra maran ko mal saura ko singem blada un baso kada
Maria ko tulsis dan share ni gid ma ada bela. Siap tu ko sis aklen dia kata sa gid sa aklen. Sudah bilang ko all the weather mang musuh ira ada ko orang saya ko oil this week. El aku ko gaul moral mutu tara subject ko bas tegi la mom ngas sa. Yes, what do you mean? Makarang ko dulu lihat tourism bilang mom. Murgal waise leng ngaria statistics sekilo. Oh, okay. Good. For example ka kapol turist ngara. Hong Kong. Mara Hong Kong mora Korea. Eder club say expense regara skogi kau ma hotel ka dia kota tera. Mara Hong Kong mora Taiwan. Expense regara eder club say bunda kara skogi kau dia kota tera. Mara Hong Kong mora Thailand. Mara Hong Kong mora Philippines, Omar Hong Kong, Omar Guam, Omar Hong Kong, Omar Hawaii. In Hawaii tergibil takay mamora tatela na iunda. Hindi Omar Hong Kong Omar belaw loya kay gal regular fare lang. Imlu tul mora Hong Kong hindi nila skogir kaw itatela ko. Adra klemer belaw al sali asul ngara edel datuklu ko ratal sins aruma. Melatua pada package la ada belal was ngaram mal mering la ara belal. Ya mlara hui ping tiam no mereka buil. Metiga sa edil la ada guam mangit mo la ada bu. Makuget mil was yung detela. Olengi meraskogi rakwa mer tiang el mutul mong. El ala sammer en 250 dollar round trip. Mungil besur nama kalau yang ada Amerika itu kau tu deh, yang ada kau tu deh kehara orang kata laklo kehara. Jadi orang las kau. Kamu kau tiap besar masih kalau mengerar ulit yang tu orang belau turis talmud beran mana. Lekuk tim iskat tu orang ul yang aku dah minta bolehnya lo sesentar ul. Dia kata ul. Jadi kamu mau tiap besar mendiri kalau Ya merang, there's no question masih belau antara expensive destination. Jadi adalah skogi. Agar hotel kita dek kota takai. Agar Philippines ini kira 5-star di $50. Why say $50? Why say? Mengaltara expensive destination. The question is how do you build the numbers? Kita pernah mengumis kita agar belau. Saya betul betul sebenarnya masih. We don't like mass tourism. Masih wait a minute. I thought you want the numbers to go up. Harapan berbapa. It's all about the numbers. Rakmal was saying mass tourism. Apa say? You know what mass tourism is? Aritan belul. Ngaria product of mass tourism lura India tela Goa. Se ule senatora. Mamu muya ko terima ka di campra al-ol. Los papers. Los papers of lo Hawaii. Ding namorada na pas la capacity. Seguida masih mass tourism. Dia tiga turis termera 15, 16, 17 adin nakatartib kerap kulangan. Adin na issue masih. Namun dia karu maganda displays la Taiwan, Japan, Europe, Amerika. You know, the way I look at it, say aim at free enterprise system, leading to solve the problem. Ulo ka free enterprise. Amagit asub elini find a solution. Tinggal lang agi dali Adam Smith, the invisible hand. Rohul shobay na asila magit. Paulyor diwa imala adi dingin mol imatira stable environment, stable environment. Lagi lang kami mit rules to baskogi. Kamam le against the say. Al time ang ulo na skogi na tourist. Di na ang advice naman. So who's blaming who? All the people were say, I told you so. Imlang diri gusto by that flight. Dimlengi. Elan na mo besa se Kovel resort di nombre. Yes, na rose to hotel mo ana nombre. Sige na kamulan nombre. Paret umre. Magnawa to ka room edi empty. Ulak mo say, government should not get involved in enterprise. Amerika la the tool issue was parliamentary. Number one, to protect the health and life of the citizens. The government that move. Number two, as Ruma Magit,
Orior na mo niya monopoly ni, mo stifle free competition, government at mo. Only two reasons. Ida kasi mo government mo dictate free Wasa enterprise. mo burubuka hotel ka. Oy. Dabei to all the mega sto. Dan ngaram seguida ulak bugo seguida say once the government start to mo habit to the interfere of enterprise, then mo socialism eh. We are not a socialist society. We are a free enterprise nation. Mang seguida taram le create a tailor plan man to my opinion. Now, how do we build this up? Okay, my opinion na tiyati. Girevel marami ng China, they open a tourism and cultural exchange officially. Those are the politics. They are also politics. Strictly business. So we came to do deals with you. So lang itira open as marid, mamutul magi sa tourism rasina. Now, betul masih rasina barang masih kahali juga dulu. Audidir asina mo da igorni, audidir ada syarat. Bagi itu sih di green. Elemento spiritual di dentro mai ini. Kamesa, US dollar. Menjak itu discriminate raat, based on race by May, Rosig al ulele go to manage that situation. Kadang-kadang ya senator, to komisariyan, orang bilang it's a luxury problem. Gigil problem. Tiara urodam nani, kita ba ani saudo de compare ko sila ko dudek. Senratel ora to berat mesin. Gil ar mangara aslam sale mal sana ga kalel ube. Igama praga di Mo ese. Pero almost story. Amagi tanga sel ni digi dangar mula agagil ora sel policy gil by namo is. By me rasegi please me the bora min China skum karmet on this digma malngara private sa mangari. Wala ka magira charter kamam na mukmel taragi mo ni. Kasi the charter agi mo official ni rasinat mo say we have our charter. Recognize kamam give the official NGO kamam. Igi mo ni mo say let's do business. It's strictly tourism and culture exchange. Trade. Magadi mo sa politics. Sige, yes, either open asin. Legitan lamora, damla hitra tenjo, Taiwan, Masyaba, Lama Korea, Ma Europe, Amerika. Ina kita tenjo. We spend although they are two. For America, point of diminishing return. The more money you put in, the less you get back. Di mo sugal nira ral maybe. Di mo to sugal after a while sa sugal lamon email, ina mo dabol berkostal ral. The more money you spend in the market, it's not going to get anywhere. Di million China maybe. Di order rak masira. May the humanitarian approach, mangil ang culture. Kaya sa ito need to open na mangil router may bol mo yakal hotel. Remember at what tourism na ako tulungil revenue ng hotel. Ito get 13% per month. Oo. Ay garogul GRT di 4%. Ang putulong na damay ay gahumra. Yung mukhaw gamera. Kutukulo da Plus it 100 talaga meting rasko yo. Sige. E will tell 13% a monthly. Jal quarterly. Nung tegi dia elang ay survela. Anyway, sila opinion about how to build up the numbers again. Diga sa ignore sina, alu mo the sortir, alu mo para un trapeti. Ito na mo world power. In the next 15 or 20 years, ito mo even kiyam. Sige. Another 10 years, ito na pasan dito. Hindi ka sila ignore ito. Dahil mo kurang nila ulit mas. Ya, ito ko kurang lang talaga. Yati nila, they're our next door neighbors. 4.5 hours away. In other Belawe, Senator. Siya tawag ko tigala, mukal adat mo siya. Agar ay arabe lam na gururala. Sumada mo takong may gumirabi, o makarti, o mayrti. Iwa Captain Wilson dahil takong niraan tulong. This is a history. Mendasadan mo, kalau saya ada sinam kita lah. Dia kalau ada culture lagi. Kita mana-mana culture beda. Kita melawan dia merah. Namun. Kapan misalnya?
Umbral wasing. Aiga tokol giblang. Oras ma. Umbral wasing kita kasi sa akraudas. Makbrenga sulim share ay gitu bebira. Tokol umbral wasing kamdo ngilu yo. Dia dito laso ni experience ka lam moru tokol men muti lang. Umbral wasing subedel rol reming sa tokol hindi no ko foto ro biswedi. Mansular at alam mo sa metro ng ko ada du direct yan dobral wasin kaya kasi rogo sa mesabela mo ni blue rock manangani ako raso mo close yan tingil ya sekali okay ya mandi may masule na senator mortal opportunity wali na expected po sa traffic siya magdul pero ng sa gawin daso di again auto trouble rule ang daso Timo repeat it yung niluluwa ka lang mo opti. Nag-complain na arala a consultant mo opti mo siya. Wiluldas, dakan mo ka. Abelao should operate on wiluldas. Dakan ka rahat ito, maragimot sa tama. May tatpala ang wiluldas. Hindi rin bilang ang wilulu. May dikto yung ba di closing statement na so lang directly ayaman. In case of sumbang ng sila ito wilulu. Naka Pagiging mo ko matoro wala ni gulgol I speak 4 languages. Hindi mo rin liga to the wala mo. Sila tama para ang tutor wala di. I never give up. Level waka I'm from Palau. This is my home. I love the country and I'm here to help. I'm going to be here as long as I am. Yung sila ada wala mo. Yung sila malingit and then di one statement na kasi repeatedly tadi, say all human progress resulted from people who took unpopular positions. Masih history na bulad ang ulam noruli, meraradal merawugas wala popular, hindi malaman tulugas. Awila history mo masaya. Ada masih mana kita ada ube apa model sila umit almeri then back to example of Roma sila look the Lamo Republic din na popular sa time ada FSM man TV kita Republic kita man natama mungkin Samuel Adams ang gotik masih dia din tax ramam mura England as kuma England ya skama representation da asal parliament hindi mo makita lang so lang tukmasin mal unpopular lang din let push out the sword mo America lang lo republic it's one of the most powerful nation in the world ulit masin kadola pa mo das tabag mo unpopular adala mo tulo berhi we never give up Kung sa sure ka udlay malungil so nabagas all after long but that's our idea and let history judge us so that's society the kid I say that makti o ay sirgid wasi away gagid to into subra adal ka consultant I see adi kalmoar kasi nagtangat Mr. Henry Jackson na adal I see mundi Maria imol maasin na tiyang direct seldi mo gira tukora sugang alnya di mendingen wasegal ibela ordi adi kadim shir kaum ban ngia ubli tinggal rapi tau mati tinggal di kana tangat na musbed ida mo op ya angkal sangal private citizen am namin share of das megi makum ter gitu rogo yemre ngasude kagel lobradel lundu swivel direct ya gitu rogi program ramam asal may limit transaction ng may mustak na ating may draw. Kuman sulang siya program na kasi. Thank you very much. Okay.